Glory be unto God because he has given us another life. Nyankopon ene de aseda emano. Won kwa ewo mu no Nyankopon adom bintia. Ede na meka ene menye sofo nanso the evangelical work in me has tells you that God is doing marvelous for you and I. Nyankopon adom mu ene nso dafofro ede ma me ne omienu. Esan se wanya akwanya ehwe Omene Bour TV a na adom. Prempia me no kasei obi enan senwiem ewayare sabia nanso wo de wanya akwanya hallelujah 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 ena ese wo de ma se de asofo bebre etimi eka hallelujah no meaning ade O.T Emmanuel o frame Omene Bour Nana mejo so bi das pa se wo je bre na otimi hwe videos ahodo bebrebe edoni bre me pese me na wo twetwe enkomo bi photocasa me say one day is special, one day is special. Dakrubi eye dasronko, dakrubi eye dasronko asetina ne abrabo mu no me say dakrubi eye dasronko enti na me kasa wabo bra bia se de opebia dakrubi ebe dasronko e de amount adentia asetina ne abrabo mu no se dakro eye dasronko de mawa ebetimi aye dabone anada papa se dakro eye dabone e de mawa wan hwe ya obeka mihu yanka nanso na aka achi. One day is special. Obimfo bi etenase na oma abasem bi na yemide yie papa na basem nyina na se abrantie bi ema ne ho so ewo kuro bi so na oye gangalia na oye de opebia na me kyese oye de opebia etisa abrantie bia na wo kumase ne efe ne budo na wajidi yie papa na din ogidie no ne sa brenti ya obemfo eka na basam echemi no mienu no eye pepepe na obientimi mo no na obientimi mo ne chamso obientimi nkana asem nanso one day was a special day for him. Dakrubi ye dasronko bi a ankoyie ensiye emfa ma no se Nyankopon anyina wachi na dako eye dasronko de mawa hweye na anya dabone se dakru ye dasronko de mawa hweye na anya dabone de tia me kasa ne se wan hweye ene wo ye amroba oba roboa se dakru ye special day e de mawa ebe dabone e de amaw. If one day become a special day in your life, wan hweye na anya positive anya de papa bi a special day e wo abrabo na kwa negative dia ene ye fa unse guti am roba wa robo na dakro aye special day e de amawo ye chi wo no na ye jeliw emfinhya duasa aduanan na wabrabo na wasetena no asai na ye basa nanso me pese me show nkran na one day aye special day na ye positive esanse esu a wo tie obi magimi obi maboa me o masetena ne abrabo mu no adwuma wusia wo de atete amanehunu esua no dakro oikoye master abe special day ni enigye da e de amaw. One day will be a special day in your life. So because one day will be a special day in your life, debia da kai hu se pre nenya se esese ye positive e de maw e manenya bone e wo wabrabum se koye bone dia wan hwiye e koye negative a obeka konya amane bia wontimi what's our dream and our bodjaman sa. If one day be a special day in your life, ubenya HIV, ubenya nkrofo ya de bia okwa enko anunti ubema ko ma aware na wote ase no akoye basa ama be ma na aso oba no. Don't make one day be a special day to be negative, but be a special day. Let a special day be positive in your life. Adenti na won konko wanim empe abraboni asetena bia ebetimi aboa na atimi akenya amawa pre akwa anim. Let your one day be positive. Let your one day be blessing. Let your one day be glory. Let your one day motivate somebody life. Mawoda eyeda sonko no entimi show bi nkran. Mawoda eyeda sonko no entimi empie wo bi abrabo enko nanim. Mawoda eyeda sonko no entimi enfo wo bi mfrite bia enyemu enko papam. Ema woda sonko a wo ye no ana obenya no entimi nwu obi animu ase. Woda sonko a wo no unya wo abrabo mu no etimi di wo bi konsohwemu a wan hwiya akatua bi e woda ho ma e woda achi. Woda sonko emu a wanya e wo abrabom eno na ne obeye MP
woda sonko a wanya wabrabom eno na abo ama ba DC mampanyini ena abo ama ba ohene pon dikro e wo kuro mu awo eno nti woda sonko a wanya no adenti na womma nenye positive thing in people's life manenye niema bi ebetimi ahye nkrofom pempempem na nkrofom pempem benya so mfaso e wasetena ne abrabom. Let one day be special day. If one day be a special day in your life, oh my brother, asema wono opese eye da sonko wasetena mu no ma enye asema ebetimi efe wa free bonimu akopapam enye papam ekobonimu oye ne sa ebetimi aboawo chana yisu no yetu ye honfo ye se ye hunkran ye interview so ebetimi aboawo ewo asetena ne abrabom. Enti won second video na wadaroma like it, subscribe it, no wato apete no wa share e de ama foforo nyina timi ensa akabi twedi ampon won show on kan ho esanse me de memma me one day a menya bia wa braboni asese mu no a very special in positive, a very special to motivate somebody, a very special betimi abo obi achene nkwa ene nti mi bisa o say your one day wodakro a wanya ewo abrabom ene ye a wo hwem video yi e dey na wo dey ye. Let your one day be special. Yakopon on show ko say be sa hwe video ni bi o no. Shalom, peace be with you. Bye bye.